Pod brojem 2 nalazi se oprečno mišljenje, nalazi se Željko Mitrović. Zbog korektnih odnosa koje gaji ova televizija s dotičnim gospodinom i zbog toga što neki moji prijatelji gaje dobre odnose, ja nemam nikakve aspiracije, nemam nikakve odnose s Pinkom, niti mi ta televizija treba, niti to gledam, niti tamo gostujem i tako dalje. Neću da govorim o nekim stvarima, osim možda ako se ne budem definitivno naljutio. Međutim, vrlo je zanimljivo da pod broj 2 ste stavili klošari iz Blica Željka Mitrovića, s kojim ste se do juče prepisivali i dopisivali. Stavili ste ga pod broj 2 zato što mu se sada ulizujete da biste se ulizali Aleksandru Vučiću i Naprednoj stranci. Prvo, znači, stavljate neprijatelja Šolaka naspram ove vlasti, a pod brojem 2 stavljate desnu ruku ove vlasti Željka Mitrovića i Pink, s kojim ste do juče vršili prepisku. Evo, ja vas pitam, klošari iz Blica, zbog čega ste prestali da vršite prepisku sa Željkom Mitrovićem i Draganom Vučićevićem? Naravno, klošari, da vi znate da ja znam koliki ste klošari i kako ste potkupljeni i kako je krenula cela priča i kako ste stali na ovome o čemu sada govorim.